wa Komor ikao ngamjihundrao harumazi nsanansa zahemasiwa nana nyimlobonze muishiliao ze habari rizambao bano. Assalamu alaikum. Ahadani doto wonesa mwanadamu ikao ha kanti vanu ngumrongozoni ujulo ahele dzina la Hatim Nakib kao wandu wenji ngomjua ahele dzina la Johnny. Hatamani leo yaje eleze hamuhtaswar ye barnamaji kao imruhusu iende kandida harmaze election za gouverneur. Johnny woi mwana hemasiwa aukaya ye mwana wahembude mjini dunia nyambude, ye mwana moroni mra wairungujani basha, ye mwana mbajini mjini mbudambwani harmwe ngongwe, ye mwana msima harmwe nzuani, ye mwana mtsararanu harmwe maore. Iyo de maana yaliyo mwana wahemasiwa. Titamani leo nede kandida waheze election za gouverneur marsus manaze madengi zozinji sheya handani marsus ngamshangayo halisi hokarija harma daraja leo ye mkomor ngu siblewa uka ye mzuani ye mumwali hau ye mgazija ngamtabio haku mwana wa masiwa hokangamjihundo kaleo ngambiro volovolo ngamhundo mzuani hamba ukaye mzuani haumu mwali hamba ye mumwali hautijihundo nzuani tihundo mgazija hamba ye mgazija yabonge hole swala ngazija lino lelesiwa mzazi lahe masiwa ya hatu yabonge tifikiri ukaya ni dena njia harmaze kandidature za ho gouverneur ni hensi ye amani no usulihifu wahe mwana mkomor safari ya leo mwana mkomor hena bana jo jihunda ya jihunde ukaya nge harmwa eshesi wa shahai shesi wa shakomor le tia komor kwezi harmwa shesi wa shangazija sitamani nede gouverneur ili ahandani nangalie mwana mkomor yaangaliwa omsomo wahahe omsomo urejedi ngoni mhu wangu mwenye baraka setwali hahansi tartibu wakati ya kayabo yahe fourniture scolaire ne mutuelle de santé ngamrengo wahadi osunmo mungu no Komor ya ukaya eka ni wa Komor mwenshi wa armale swala ngazija niko aminifu ye fourniture hiyo bomzaza he mwana ye kaye ye stilo nano mkoba wahe mwana ngojo urejei ukebure ye unono wahe mwana mlikoli kana ukana taabu za huso unono wahe yende ho lapitali yende ambo kampaka alive ngeangaliwa ngarjo urejeza ze tabukhifi zontipia rizirejeze fourniture scolaire ro unono wahe mnashioni ukebure ngamfikiri ukaya harmas taratibu hizo ngamjoenjeza maana ngamono ye mwanadamu heli ya tabiao surtout mnashioni ujojihunda ukaya ngusomo harma omji wa vuvuni naengo eshimde mathalan haungusomo mbudambwani naengo eshidembeni mathalan ya jihunde harmanzia za huenda hata obano ilikoli ya heliyo abonge ngamdengo yahdi ya ukaya transport scolaire ngejo integre wa harmaze programme za hangu iliye mwana ya titabihi ya tiremani jua hatunda tabif hohenda ya waswili likoli le swala ngazija amade eliriwo nao ngamdengo yahdi ya ukangairisao ukaninde swa mzazi surtout mji wa Moroni kainde kapitali ya Moroni rijihunde na majaya na taabu zinji haruma elesi walangazija ngarenga uka urahafu wodo mzazi wa unono wodo mzazi wa hai na rongo yonti pia ikaonga mrengo ya hajoson mamungu na Komor yaka urahafu ngarjo wangalia riutartibishe hata utike ike problem vanungazija yabonge harmas tartibu hizo zonti pia ikao rija rizihansi ngabo programu ya kao de point nedo na bayambabi mada hiyo daino point ya ambao decentralisation affaires za hezemeri ikao zandisiwa uhansiwa zijaba haka suvumbulwa ngarjo zirejeza babo rangalie zela meri riziti enziani hata zishinde ye programu hiyo ishinde iwaswili ekamgwa benze abonge hamuta swar armaze ndogo ikao tizamba abo zonti pia
za baki ya ukaya rishinde rizitenziani izo kartu zitanziani he tartibu ya ukaya ngarta hor zitenziani shanga sina ze mada ikawa ngarjo zeleza mabunjio ya hatu ngarjo zeleza ndondondo ya uonesa ukaya ze nzia zijoka uruhusu leo rishinde ri tartibishe zanongo hizo hatari zitenziani hatimna kibjoni woi ngodo kandida leo amade elimjua wo makandida ngo wenji harma hatim nakibu ikawo ngwa jole dina la Johnny e Johnny kenaka ka harma bulletin yabo harma ze bulletin za vote ikawo zifanyishiha ngami harma nambari ya 5 yabo haina mndungu jowaza obo handani hata waswili kandida wa 5 huo hatim nakib Johnny ya vote yabo hautaha ya fanye changement fanye mabadiliho ya he politiki kaongio abaha ikawe mkomor uenshingazija amfikiri ukahasara mbua ukaya ema endeleo ya hingazija tsindanu radunga banleo onge rikaanza rijeleo jijermoneseni de barnamaji yoti pia ngabo eledima ngabo oulozi ngabo ye elevage ikao ngarifikirio huitanziani hatartibu ikao ngarjo zangalia karnauzi adahanya banu manaze dakika kaziti zinji sha harmae programu ya hangu ikao ibali ya harmaishi ona shifanya na sheleza zontipia ngejo uonesa ze tartibu izo zontipia za uonesa heli rijoka ufanya tartibu helidima ne heli rijoka ufanya tartibu ya hulozi nane elevage tena rijerizi tsanganye ne programu hiyo ya he zelikoli no ne decentralisation rijeri kazenora hafu rishinderi waswili ne programu hiyo harma mahamitsanu ikao wa Komor ngamjoni ko aminif inshallah abonge do werejeza tena ni mwabieni ukaya siasa nyumeni ndio ranzori ifanye siasa ya nyumeni ndio ranzori tenziani siasa hiyo siasa ya ukweli siasa ya hambandabu ngartabi hao ukawa watu wa siasa ngwanjao mijini wehamba ndrabu noare makoti wehamba ndongo ikao hata sisi ngarjuwao kaya zilandrabo yode siasa ikao sisi mashababi au mimi shababi na jaleo na nzoni tenziani ngamtahonwane neze ndrabo hizo mwanadamu ya jambe ze kweli za hahe iso ajo shinda afanye babano ikahamba ze kweli bashe kujare makoti shahamba ze kweli ngabo itabishao harmaze nongozi lio ban leo daino siasa ya mbadili makoti hena wakati iyo kena uribali ya bahano na mkeravi wa Komor siasa mbadilio makoti hena dakika ya ukahula iyo kena uribali ya bahano si wa Komor na mkeravi rishinde wa Komor rijoka ukada sinao riwambie kweli riwambie ndongo za savuzi washinde maudu washinde warambie yabonge wa Komor mwaka unishili ya banu ze dakika tini kwa dakika 10 yabonge hamuta swar tieleza ze habari zonti pia shanga mjohundo wakati inshallah wa ushinda mdunge mabunjilio mdunge ze tourne zifanya zonti pia ilimu hashirishihe neze ndongo ikao ngamtsahonzeleze shaha muta swari tika umnikani barnamaji yabonge o aminifu na mnikeo bamnyezi mgungu jorsaidia inshallah rishinde rijuse ngazija rishinde rijuse Komor bange johandisa haisiwa hata rijeshinde rijuse Komori inshallah wassalamu alaikum.